Shubor nakaslem jong unong san hima. Executive Member Bakmi Yakatanat Building, Kakasi Hills Autonomous District Council, Uba Table Long Patao, Ulapan Pao Kajingasongsi, Alor Kajingatho, Kasang HNYF, East Khasi Hills District Unit, Hakabede Bagajishna, Traditional and Cultural Heritage Center, Hakajiking Kalong Umyam. Habikiran Bikinotho Kubor, Halor Kanikajikana, Nakalang Uba Table Long Patao, Ulaitu Bakasang HNYF, Kalapan naka RTI naka council hapai de begajingshna yakani ka traditional and cultural heritage center banakalang ka council kala yaki kat kisla kat ka bakipan ulai thuru begajingshna yakani class dang na dusnam aljar ka nyo daga isi ka barim hakani ka jaka kabde ka jonga council hakabide ka surak balakno balashpunlut hado lai kulur ulong bakaseng kadi benwat jingtip kumno la punlut e kapisa Namal omdetang belasna ya kasurok. Hendai lasnaru eki kendro kinala pat ki pipe banyada na kajing tua jang surok. Syusyuru ulai itu baka jing temu belasna ya ketika jaka. Kalong bandan ka jaka ka bakar pang nakamta ki bre ki bidan sap ban penpau ya kasap ka pong tenrai ka jongki. Syai kendak nak liang ka konsel habide bat kajing mi ka press electronic media jongka HNF East Khasi Hills lor kajing let jungki siapa ka teka traditional and cultural center po cikin kalong jung discount school. Teng sekolah percaya kendiat habire kajing kentro jungki nangelam jungka HNF kalong ba ki 8 RTI nakaliang ka office kala ai iki jingpan ke jungki kat kum ba ki pan. Keladon kajing ong ba ikamla ban ai ki sebab kemudian dengan suatu IP nak kopi mengelai ngela attach lang iki annexation kat kebakipan iki nak kalian jong ka discouncil dan suatu IP ke jingtu ba ka discouncil ka play ketika long ka snai ketika jaka po cikin kalong ka traditional and cultural center ka sulong ba hadian baka discouncil ka penong hakipor lenno ek tu ka manili festival hadian kalong ka festival ka job ka discouncil hak tu ka por au arjar khatnyo kaladan kecil perkat pakai de bendon nak kowe keceka ke bakarpang pan ailat ikini ki breg beran kasap ha bede pat kumno bikin yo ke platform keceka bikin yo pan pau kasap pong ke jongki ha bede ke traditional and cultural activities ke ba i naknya council ni kan cing angut ta ka tahu ka this council tu ko por ke pet ye ke keceka bat ka sedang ban china gini bade ke cing china juga ni kam ka sedang naru sunam arjar khatnyo ka tender bagi khot karena ka short notice tender bagi khot ka discouncil hawar jakat nyo ka isi ke berim but la isu order harus namar jakat lah banta kelas tang te ter ye ketika caka ka badan te baka ka bang squad nang ni pori pa ba ban sutu baka ketika caka ka badan te ka de jong ka discouncil ketika caka ka jong ka discouncil ka baladon aslam ha ka discouncil ka yo panan kam ni ketika caka na ka banta te ni ke traditional and cultural retreat center kapran po ciking kalau piga habade pat ke kejing kentho habade sorok pasukap nang ikpai ba ne kapor ba ketu kejing penwandur ke sorok te kalong ba hadian mangilayo ya ka NC na ka PWD maka de sorok aslam ba larim ba te nagaliang jong ka discouncil nomor ba kasien ba ka te ke cekas ke cikin kalong tak lenti sekian kali bendiang dia tak ada how senam hi ki arca kena kila isu ya ko orang kepada penbahai tu kesurok mark kesurok aslam nuru por pareng te kala jot rathai ba dadian ba ki nak discouncil di pet pak omtang makade tak kesurok bahapan le kesurok le bomut ban le andre ndalapet bahapan kajing kejing tua cikini kenro ki per tu ka pelong discouncil bakan hapan pet shop an china ik side drain nantak hapan china shoi ki hum pipe culvert ki underlying side drain bak gat wall ka ba nakatu ka pisah ba like ko lamang nomor ni sutu ba ka don kam shop an le kita nomor labun ki cekar ter sustain maka adi ki cekar berem bala menjudan pengkam nomono ni hapan le shoi kini ki don kam te kam dei nak tak surok ka ba ka sangat ka ong ka dei shwan kong maka citu ke den tasrok ada hadian mengelapet pak ladan kam sina so kiwi kiwi ke kam dengan terai ki mengelam juga sengki klempet
itu cakap ki klempet bahan ring ila dap agin information seki kai ke bangila te tu ka lai kurang ka retaining wall pinapet lenter gidon ki guard wall ki bangila asina ki humpai convert bah ke bingap sina ban penritian yang tu serok kana makan tua yang ketika cakap ki online side drain mat ke guard wall ka bangila le ngatrai tu ka por ki klebi kata ring ladon kam ban wat tip ha seperti berkata ba kadon kum kata but kaladon tu kejing ong ba nakaliang jongka seng bakale tu singi baki ong ba mundan brio tu kakan chutu ipi ba nakaliang jongka high court lingba ka pollution board ma ki sipor kila pensange swai kam jongi tu nakada bakadon je tu ku hagbede ba cinte ba jan roum ba apa pi ka jingtre tu ka kamsuki kindat hadir magawan sa covid hausna marjar arko kalau pensuki ya kakam kejongi itu por bom syasu kini ki construction activities kapa penlong ini ba nin ki hapan sange syashpor kam ba hadin tu kawan sekali kecing order napok kam pollution board tak direction nak high court ba pimbit su ban tei kat bempat penbiang penbit banyak keren nak beri kecing tei balong hajan joko wa omyang te takada menta kadang don su kecing pensange takada pinum la ban i ki beri berantu nomor ba ngila pensange sport kecing pensange jungi kamang mela pensange permanen kadai tang kecing pensange sport nak benta banyak keren dok pollution board menglai dap ikendu bat ki ban yepet nak benta hagano kom mengila ban penonton bakanum keta ya kam ya tu yam ka ban tu bakanum la ban penwit yangi kata kata kong sandu apa ni lale. Tiap hari berkata kecing ong joki ya kata kan arkul ma, laikur ka ada ya aku tu ke bangala ada batai management untuk serok on piskan untuk serok yang bingla sina kita ki benta per but ya ka way pat ke ba ketuka nyukur sanpolak pat ke sulong ba kadang data ke running bill ke final bill 4 dep nomor 4 dep kecing tei bro tu nomor sekawai ro sange kecing tei ngidak su syatang ke mobilization bill running bill ke belayat lada dei bakamuan ketika covid tahun usna marjar apa we natrai kam kala nang ya syubat lada mde ke jing pensange nak pollution board through ka high court natrai ka kam jing belayat sekat yam ta sport kenika kam kala sange bahadin tu kata ngingin sa lawan pendap ya ke pendap ya kenika mobilization bill tekila anu usna marjar kapra por stang kong ya ka kam nomor satu kupor kam pawan gitu kam hadu arjar kat kena kila nang ya kalau bel mak cingte kila nang ya activities kila nang ya hang tu ndrei hadin juga tu kam dan su kata wangi pelat ya ka bel kan ngot ki kontraktor nang tu projek ujuk kontraktor ka surak bat tu ka ha kidan armut ki kontraktor ki bangla alot kam mangthe we di ka Radika Enterprise ka baar pakai elendo ka bangi ain taki kam ide yang tu ka traditional and cultural center fikir ke jing kabde ke ba snow banong ba ke jing ong juga seng ba di kharne khasi dengan itu pi ke council ke jakarta bagi mangkarpang bangin pet antaka jabri jung itu Radika Enterprise ke dei jung khasi bangi nama ke council kamde bubi pensu ai kam bom yu kelajak bom ka dan mentah ke ni kam balance nak nyuk san pola ka balance ka bangsa mata ka sa siklun reply lak mat ka pisa ka bala ai kontraktor ka san kur ka nyo lak ya ka bakam ka nang ya play tu ka ya bun ki kam ki te pe squad ban ong ni ka pon ta ka seng holor ka jing ka tho ki seng ka long ba pila pa ni jing penchan ni ling ba ka RTI nak liang jungi ni la alut ki kot slag ka DCP ki next session ba per ni la ten rei ban su kon tho ya ke bom along ke si banong ka wero bang sngo banong ni ka por bakat ke seng HNIF kan keno ba haki isi bang isyong manging syekran betak bisa kata ka de bakla mo haba kidi nong ngilam sang balang kidi busutu ba kikran di keno ke jingkran kan tip nomor ni khamsong isi bang syekran tak bisa bat ngam tip mono badan lang nak HNIF di badan pok isi ki jongi bagi betip ndang isyong isi ni kran tak bisa kata ka de ka we ka ba nga kampau kena ke susi nak liang jungi kabar bakalong ban kentho bat bai ke bisa ni penan kam bakla ban naftak election kalau ke bakla nga tharai
kanum dan kum kata kan cing tumu badan ta bat ngakwa bentim kan saya fato kayo cing tip nang no bagi dan kum kata kan cing ong bangi kan kamakla ni bisa nak tak election jono jono kalau kayak basosi ban kontrol ya kayak bentim mar ya kayak ba keseng kalapan ngila aidot bro bat ki paper ngila dapen biang no terus sedang ba nakaliang juga keseng ki lam pet bat tanggawe sulong ba habidi ut serok bala kontrol hale ketule ngatrai nakaliang keseng klempet itu side drain, side wall, culvert, ki bangilah try ma, telah ngatarai pinalit pet pinsi i di siang tu, ia kepakai senggar di ban pet syai kata ban wat bah jitip syai pakai net, sehingga kita cakap mencukup no, betul tu surok tu kamu.